Kira kira lo buat lava, kan be? Ada sangat lo dulu. Jar गाड़ी जो भी अंदर आके दूसरे के लिए जाएगा बहुत ही अच्छा। कोई तो रिक्शा का लार्गो, कोई तो रिक्शा लार्गो। Allah Allah kita halat berdua ya. Allah, bersendera sana kalau mana? Bersendera sana. Kene kadeka kubor ke basong si kebrang sumi na kanong ba chatogram hapo kari Bangladesh menin kesengi ka aruk pratri yong archar penriu tang hadin kendiat kenta usla pula ter bun kisorok ba jong ka Port City kilangam hapo ka tela dapi kwa ban tip kamdia sa sngap ya kene ka video ado manakut bar wat kelet ban share like ba subscribe kumju ya kene ka channel kenang ba pinyo ya ki video keleng ka pertei hapo jo kene ka channel la ya thu ba usla pula ter jur ba kumbasan pu hadu san punyo hapo kendiat kenta kaba penlong ya ka ban ki kensan haki surok ki jaka ki bakam jur ba ka jingsile kum ka parbatak mur muradpur bat chauke bazar bat kathany agrabat kilangam hapo ka ka bakko hadu sengkai briu ka kalarung sedu sekmat chatogram medical college hospital kabala penlong ya kinong pang bat kinong lejengo ya kinong pang ban sengos bat ban chem jinge ban rung ban mi bun ki riksho bat ki auto riksho bat ki kalirit kilas aku tapedang ka namar baki injin kalayap kane ka penlong ya kijing sakut kali ka bakrau habaro ka we kasor namar baka kalasle kinong penyaj riksha kila dawa da kador ka baremba ka ba penduna ya ka pisa kinong lej office bat ki pajba keyboard penyaj sor ka CCC kila yatu bakane ka jing sile ka dai namar kinala kidang sakut na kijing tresh na surok bat sna nala ki bom patla ban pendep hadu menta don ki jaka hakaba kinala ki bahe kila sya set namar ki paj ki barit hadu baka slap kamla shu bantu kloi syaduriau namar uslap ubajur ki buat sarkar kila penmi ya kajing maham haki thanylum jong ka chatogram namar ka khendau ka laban khlem ha kano kapor ka jing maham ya kinong tong dokha kal erduriaru kalong ka bakhlain ba bat kala ban kta ya kinong tong dokha banam lech sajngai namar kajing at pelung jong ka duriau দাদাদের ঘরে জল ঢুকে সিদ্ধ ধান সহ সব বাড়ির সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তার জল ঘরে ঢুকে ঘরের সব জিনিস নষ্ট করে দিয়েছে কাট দে ও যে সিদ্ধদান আরে সিদ্ধদান রে হ্যাঁ গরম ভাঙ পথে দুনিয়ার সব জিনিস তো শেষ ঘরের বইখানা থেকে শুরু করে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে ওই সাইডে তো ভালো আছিল এই সাইডে কিছু না